Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. So now we are going to see available application. So nkuko mubibona kuri screen tugiye kureba application by'umwihariko iri open kuri Eastern African University Rwanda. So nkuko mubibona kuri Twitter yabo. Okay, nkuko murabona ko rwose bashyizeho itangazo rihamagarira abantu bari interested kuba bakapplyinga. Murabona ko iri tangazo ryagiyeho kuri 27 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka. Urumva ko hacemo iminsi ibiri. So iri tangazo ryasohowe na Eastern Africa University Rwanda. Murabona ko wenda tugiye kunyuramo, ntabwo tunyuramo muri detail ibintu byose, ariko wenda reka turisomeho gato. Ubuyobozi bwa kaminuza ya East Africa University Rwanda buramenyesha abanyeshuri bose bifuza kuyiga mu mwaka wa 2024-2025. aha nkeka ko rwose bibeshye, nkeka ko bari kwandika 2025-2026 ko kwiyandikisha muri May intake. Ubwo no kuvuga ko ni intake izatangira muri uko kwa gatanu ko byatangiye, kandi ko East African University Rwanda yongeye gutanga scholarship ku banyeshuri babifitiye ubushobozi. So ahantu rero ino Eastern Africa University itanga scholarship by'umwihariko kuri faculty turi bwaze kureba hasi. Ababyifuza musabwa kwihutira kwiyandikisha ku cyicaro gikuru Nyagatare no ku ishami rya Kigali campus, Remera, Gisenyi, ku muhanda ugana kuri stade Amahoro. So hano hantu na hantu ushobora kuba wagenda ukiyandikisha by'umwihariko niba uri hafi y'izi campus. Ariko no ku bantu batari hafi y'izi campus hari ubundi buryo bashyizeho bwa online ariko tugiye kureba. www.eaur. So urabona ko n'ubundi hano ni East Africa University mu mpine .ac.rw online application ku bifuza kwiga day, evening ndetse na weekend. So urabona ko hano ushobora kwiyandikisha ku bantu bajya kwiga muri weekend cyangwa se ikigoroba cyangwa se n'abazabiga buri munsi, bose bari available muri porogaramu nziza ziri ku isoko kandi zijyanye n'isoko ry'umurimo utasanga ahandi. So aha rero izi ni faculty by'umwihariko bagiye kuzajya batangamo scholarship, harimo nka film making and film production, industrial art and design, leisure tourism and hotel management, mass communication, business study in accounting, finance, economy, marketing and procurement, credit management and human resource management, na education in history, geography, mathematics and computer and mathematics and physics. So izi ni faculty rero ziri available ku muntu yumva ari interested. So noneho reka tujye nanone hano hagana hasi. Hano aho bahashyize ku bantu bashaka kwiga short course nazo zirashoboka. Reka twumve icyo bavuzeho. East African University Rwanda ibafitiye kandi professional program ya CPA, Certificate Public Account, ndetse n'amasomo y'igihe gito short course zemewe na RTB. Urabona ko zino certificate za short course zizaba zemewe na leta by'umwihariko RTD, ikigo kibishinzwe, Rwanda TVET Board. Noneho ibintu ino short course umuntu yabyaplayingamo ibintu yajya kwigamo harimo animation and motion graphic art and innovation design, film marketing and film production, multimedia journalism, culinary art, leisure tourism, logical and supply chain management, room division. Basoje bavuga ngo tukaba tubafitiye amacumbi meza kuri campus ya Nyagatare
ku bindi bisobanuro bashyizeho nimero mwatanga. So rero ku bijyanye n'ino Eastern African University, urabona ko iri tangazo murabona ko rwose hashize iminsi 2 rigiye. So rero abantu bari interested, abantu mwumva mushaka ku applyinga, ino kaminuza ifata abantu benshi rwose, benshi cyane, mwagenda muka applying. So rero umuntu hano ashobora kwibaza ati se process zo ku applyinga ubundi bigenda ute, biba bimeze ute na gute? So ku applyinga hano hantu mbere na mbere urabanza ugatanga nk'amakuru yawe twavuga ko ari ay'ibanze. So nkuko mubibona hano kuri website, amakuru y'ibanze ugomba gutanga, reka wenda tuyanyuzemo nk'ijisho murebeho gato. Turategereza gatoya bigire, turebe amakuru y'ibanze umuntu yaba akeneye. Turategerezaho gato turebe. So murabona ko bigiye kuza by'umwihariko tugiye kubanza turebe requirement, ese ubundi kwa applyinga iyi kaminuza bisaba iki. Tubanze turebe ngo bisaba iki, ese nayaye mabwiriza, ese step by step ni gute bigenda. Ariko step ya mbere yo mu mwanya bikiri loadinga, step ya mbere urabanza ugatanga credential information. Ubwo ni ya makuru yawe ariko ya basic, twavuga ko ari ya basic. None iyo imaze kuyatanga urabanza ukajya kwishyura 5,000 bya application. Wamara kwishyura 5,000 bya application ugategereza. So noneho iyo umaze gutegereza hano hantu, iyo umaze kwishyura 5,000 hari igihe kigera mukajya gukora exam. So noneho iyo mumaze gukora ikizamini, babatanga scholarship bagendeye mu byiciro. Hari aho batanga 80%, 50%, turaje tubirebe. Hari naho ndetse batanga 30%. Ubwo nyine urumva namwe iyo wagize nka 80, scholarship 100%, ntabwo scholarship baguha ibingana n'umuntu yagize 60. Urumva nk'umuntu yagize 100% bashobora kumwishyura full scholarship, umuntu yagize 60% bakagira ibyo bagabanyaho, umuntu yagize 30, nyine nuko bimera. So noneho rero dore requirement twavuga zikenewe muri application. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite notarized advanced level certificate education. So no kuvuga ngo hano hantu ugomba gufata certificate yawe yo mu 6 cyangwa diploma benshi niko bayita, ukayinotify. Hano ujya kuri noteri wa leta cyangwa wigenga akayinotify. Nanone ugomba kuba waragize amanota 50% byibuze base hejuru yayo. So notarized equivalence for candidate who have obtained their certificate from foreign country. So abo ndakeka ara n'abafite equivalence babo n'abazanotifia ubu bano bo babarize hanze mu bihugu byo mu mahanga. So reka twigendere ku banyarwanda, ku bantu bize mu Rwanda, ibirumva ibi ni iby'abantu bize hanze. So noneho hano ukaba ufite photocopy of national ID. Iyi ni photocopy irangamuntu yawe. Ibi byo ni ibisanzwe. Handling files ni ibijyanye n'amakuru yawe, to close the passport photo. Ubwo kuvuga ngo hano nuko ufite amafoto yawe 2 akubaruyeho. So amafoto yawe 2 yawe. So noneho hano ni handi nakubwiye, iyo wamaze gutanga ya makuru yawe y'ingenzi urabanza ukishyura 5,000 kugira ngo ukomeze application. So noneho iyo umaze kuyikomeza waramaze gukora n'ikizami, iyo bagufasha wishyura 45,000 bya registration fees, byo kwiyandikisha. So ibi ni byo bintu bagenderaho. Remove paper. So no kuvuga ngo hano umuntu azamara gukora examini, bino bintu nibibaca intege. 45,000 bino 45,000
bitangwa n'umuntu yamaze gukora cya kizami yagitsinze ndetse yewe agiye gukora iki, kwiyandikisha. Ariko registration yoyo fees ni 5,000 wishyura. Ibi bintu nibaca intege. So rero reka twe gufata umwanya munini, reka ikiganiro cyacu tugisoreza muri rusange kugira ngo tubamenyeshe iby'iyi application. Umuntu yumva ari interested, umuntu yumva rwose abikeneye, ino kaminuza East African University Rwanda rwose ifata abantu benshi. Mugerageze, harimo imyanya myinshi rwose, mugerageze kandi ndabizi zabafata. Kandi nyine n'ikizamini batanga ntabwo kiba kigoye rwose, nawe ni 100% bajya cyangwa se 60. Urumva nk'umuntu yagize 30 kuonzi wiwe, umuntu yagize 30 bamwishyura kimwe cya kabiri nawe akishyurira ikindi, nta gihindutse. Ubwo aho mba ndi kuvuga undi mwaka. So rero reka twe gufata umwanya munini, reka duse n'abasoreza ubwo ku bantu muri interested iyi scholarship rwose ntibacike. So ku bantu bifuza rero twamenye uko ba applying gute, ibyo byose umuntu abishaka nyandikire muri comment, cyangwa se wenda reka mbaye na nimero umuntu abishaka yandikeho. So umuntu ashaka ko twanamushyira muri groupe ya application umuntu amenyeramo amakuru, watwandikira kuri 077945 rwose tukagufasha muramubibona kuri screen. So rero reka iki kiganiro tugisoreza aha, turabakunda cyane, hasta la vista. Ubwo umuntu ashaka ko tumwereka uburyo yakora application mubyandike muri comment, nimbona mubishaka muri benshi turabikora nta kibazo. Asante.